Pozdrav svima, dobrodošli u Emiramis kuhinju, moje ime je Amela, a u današnjem video receptu pokazat ću vam kako da pripremite ovu preukusnu čorbicu sa piletinom i povrćem. Najprije je potrebno da pripremite paradajz, bijeli luk, obični luk, mrkvu, grašak, krompir i meso. Zatim u šerpicu zagrijte ulje te dodajte luk. Nakon toga dodajte i bijeli luk te onako malo propržite oko 5 minuta na nekoj laganoj vatri. Zatim dodajte 2 batka sa karabatakom. Najprije je potrebno zapeći sa jedne strane 2 do 3 minute, zatim batkove okrenuti i sa druge strane da se onako malo zapeče. Ovo sve radite na nekoj laganoj vatri. Kod mene je od 6 na 3. Potom dodajte paradajz, mrkvu i grašak. Zatim sve promješajte i ostavite oko 10 minuta da se to sve malo zapeče, tako da kažem, ili da se protinsta. Nakon toga dodajte krompir. Zatim sve promješajte. Potom začinite. Ja sam dodala 2 kašičice soli, 2 kašičice vegete i pola kašičice bibera. Zatim je potrebno ponovno sve da promiješate. Te naspite oko 1 litar vode. Potrebno je da vam svo povrće bude pod vodom, tako da kažem. Nakon toga poklopite i ostavite 45 minuta da se sve dobro skuha. Potrebno je izvaditi ove batkove i odstraniti od kosti. Zatim sam ovdje dodala još pola litra vode i pogledajte kako lijepo krčka. Zatim vratite meso u šerpu te promiješajte. Ovdje dodajem 2 jaja. Promiješat ću, dodat ću 2 kašike kajmaka. Zatim je potrebno ponovno sve da promiješate i dodat ćete 2 kašike brašna. Potom ponovno promiješajte te uzmite iz šerpe 2 kutlače vode te sjedinite smjesu. Nakon što sjedinite smjesu, potrebno je dodati u čorbicu uz neprestano miješanje. Zatim ostavite čorbicu još oko 10 minuta da se krčka. Nakon toga je prohladite i poslužite. A ukoliko vam se sviđa i ovaj video recept, ostavite like, komentaršite i nemojte zaboraviti da se prijavite na moj YouTube kanal Emiramis kuhinja. Zapratite me i na Instagramu amela_emiramis. A do sljedećeg videa puno pozdrava. Ćao!